Hadin katu ketnesngi bakalisa kalikai haying ubarit. Kiladon katu ketne kibahajan ubarit. Kibaya keren siar syapang jongki. Urisan lei ubadai uparalok basak marjan ying bad ubarit. Bad ubalalap teng yaki syawa. Unang tarai ba ubarit uburi ia kejinya day jong u bad kalisa. Hakawai kesngi urisan ula keli pendom ya ubarit. Hakato kesngi ngaya sngeu nakawan diang bawan pek kiau kalisa umdai barit larki remoin artat urisan. Kaino pirisan pila syukren pelai jenghau. Belengan supelai jenghau haba kabriu kalawan hadu haying. Pidang buri ya kata lasdang tengon urisan dagi kentin bakam kia. Pech generation kalisa kamdai kabriu kabadang sadum kumangi syane. Kadai kabala lej pulai syarisor ridkar. Bat kadai kabriu kabadon akor dan burom. Nadu kaying kasem jongkiru. Kidai kiba baro asnong ni burom yaki lasdang keren kiatheu ubarit. Bapin syutarai sneu bangandot jiadai bat kalisa. Dak kawaipat kejingmon kata kamla banlong. Lakren pensyai ubarit ya urisan. Lada kalong kumta piladai ban pak kerwa no syaka kum urang terwa balai pin penslem haba kalat kadang peli. Lapen pai nia urisan kum babiria artat ya ubarit. Kenyok pirisan ngam sngeu yahap jingmun bat ngam tharai ba ngan yahap kerdan ban lej poi syadu uta uput hap deng jonga bat kalisa. Lakren bat penpau ubarit ialah kejing sngeu. Pitarai kalisa kabalasa balik pule syadu ridkar. Kamdon uba kait haduk mentah. Uba kayahap kerdan. Mangapat tang matrik pas ngan le ayu ban perkhat ya kata. Lapan sngeu syusyu ubarit ya urisan. Toto katba pisngeu thu ngam penbor. Henry hakajing sngeu junga. Kalisa kamlong kumta. Tu kata barit ngan lej no sywa. Ngin saya keren pat hakawai kapor. La keren jendat urisan. Kumban pengkut no ia kata kajing nyatai nia jongki. Habaya pai biang sya kalisa. Nadu bakalej poi kai haying ubarit. Kejing bom syai jengmut jengka kiyaisa hakajing lengah. Namar bakam don lat ban sngeu thu syapang kawan diang. Ban ya kendu ya ubarit ru kasngeu le rain. Klem don kino kikam kibadai ban ya kendu ya u. Kumta kipor kisngi kilej bat kiwan. Lajan syita yau kenti kalisa kam yo ban ya kendu bat ubarit. Hakawai kasngi katba kadang syongkai habarenda. Kalau yok sngeu ya kajing pertasnong kabawan kumne. Lasyai kasngi hakapor ar baje nok pai sngi. Kajing yelek kai football enter dong. On pli pajba ya ka dau MDC badan buram jongi. Kumta la kerpat ya kinong syongsnong. Ban yawan syongsit syongsait lem hakane ka football tournament bala penyait da kasnong. Kalisa haba kalayok sngeu kumta sisendon ke kem jingmun. Bala syai kan selej kenang, leksei kan selak ban ya kendu ya ubarit. Gamen sim jengka hang ta sip hang, kadap da kejing sngeu pumut puma. Kamit kalayai ke step ru kalawan, kasngi ban pli perdai ya ke enter dong football tournament, kalong kasngi bagi samla kenthei bat cenrang kiju sngeu tenan, ban lej ya sim benta. Kam tam man ya kersan nyala kadong bagi syong kisah. Kalisa hakum kata kekenti kalong kawai na kibas ngau pumut pumat bha ban yo lej sakhi ya kata kejing yelek kai football. Ondala biang kapor kalami nalaying bat katu kat nengut ki perlok bayasa marjan ban lej syamadan football.
Kitang supaya hamadan football haba kilayo jaka ban syong ki kemat jong kalisa kim ailat yaka ba kan syong sup manla ka khlip man ki yale sitom ban khmi lano kan yoi ya ubarik hadin katto katne lami ka jing sawa ba ki yathap kti na kawei kaliang ban pediang buram ya ki players hapo madan haba kalisa ka persyang page syata kayo i penban ubarit ru udon hangta kum uwe na kinong yelek gai katno ka mensim jong kalisa kasngeu tengen hadin bun sngi bakam juyo isu ya ubarit kadai hakum kata kepor baki kinang kelur bakan yap mon syuk ya ubarit haki riam kum upliar football kanang ikan cenrang bahaya ubarit bat kajingkop met jong u kum upliar kine ki layarap banang ketit ya kajingmut jong kalisa kat ba kadang yele ban pej pensyong dor bha ya ubarit hapadeng madan kalisa tang syuai kajing yele kai kala persyang ban yo ya kendu baik ya ubarit kumban ai khobelai artat ya ka tim jong u kabala job ha kajing yelek kai congratulations barit pistat bha ban yelek kai la keren wer remoin kalisa katang syulat ban keren ya u khobelai sibun ya philisa la ban phai katin ubarit daga bapu samrkhi laisai kan yelek kadong jong phi dan bok bakan job mo pinwan pi kai em laisai ru layathu bat keli ubarit ya kalisa lada kalong kumta te barit ngan hab banwan khnang lasyai lajubab kalisa kabom tip ya kata ngan sawan ban kershan ya kadong jong phi la keliang ketin ubarit da kabaphu samrkhi artat tu kata mo barit ngan lechwa la kerki saki perlok jonga hoi to lisa ngin saya kenduk lasyai lapen pai ketin ubarit o shisha imei jong phi ilakam klain lakeli kalisa da kabapai din artat sya ubarit hoi ila klain menta la jubab ubarit kumtaru kalisa kalej no nangta kadba urisan bat kawan diang pat kidang pej ser yaki haba kidang ya keren hangta Gin saya peteng pat ha kebenta kebasan. Like, comment, share, and subscribe. Lada pisngau tenan ya kene kejingnya tu kana. Kublai sibun.